na mixeweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana. Vito ra mina ni Rich Mathebula. Mhaka leyi ni lava ku yi vulavula namuntlha i mhaka leyi ni vavisaka mbilu swinene. So loko ku ri swilo leswi ni swi vulavulaka ka siku ra namuntlha swa mi offenda or swi ta mi offenda, ni kombela mi ni khomela to suka because a hi mhaka ya kahle ngopfu leyi ni lava ku vulavula hi yona. So ni vona n'wina ti-sensitive viewers to suka. Ka siku ra namuntlha ni lava ku vulavula hi xitichi xa Munghana Lonene FM. Nkarhi wun'wani pfa ni ti vutisa ku hikwalaho ka yini MLFM yi nga ha swi koti ku va yi humesa vahaxi va ndhuma. Loko vulavula hi vahaxi va ndhuma ka Munghana Lonene hi vulavula hi vanhu vo fana na vo DJ Brian, Ike Ngoveni, Quintonizer, vo Connie, vo Rose and the likes. Loko ni observile Munghana Lonene ka masiku lavawani i nga ri a ya ha swi koti ku va yi kuma vahaxi va xiyimo xa le henhla ngopfu. Mostly vahaxi lava yi va kumaka va performa mara a ve le ka xitandard xona lexiya xa khale xa Munghana Lonene. Like a ku ri na vahaxi van'wana loko va fika xitichini a va ta na ndhuma yin'wana yikulu ngopfu. A mi ta kuma loko hi hlanganile tanihi vantshwa ka minkarhi leya khale mi kuma ku hi vulavula hi vona, mi kuma ku va ha ri vantshwa va ha ku thoriwa va tisa vibe. Se ni le ku ti vutiseni ngopfu ka nkarhi lowuwani ta ku why swi nga ha ri hi ndlela yaleyo, why hi nga ha kumi vahaxi lava nga na vibe. What is wrong, what went wrong? Vanhu lava mi nga ku recruiteni ka vanhu mi endlaku ti-audition, what is going on? Ni ve ni endla a little research nyana ni la ku twisisa mhaka leyi hi vuenti. So ni hlaye xitori xa nkulukumba wun'wani va nge i Victor Mbokazi ka Facebook. Xitori lexiwani xi tsale khale mara no xi tsundzuka loko ni kha ni ti vutisa ta ku why Munghana Lonene yi nga ha ri ku produce-eni fana na ku sunguleni. Se ni tsundzuka xitori lexi nga tshama xi tsala, I think xi tsale kwalomuya ka 2014 and I believe hi ta va na special episode leyi nga ta va kha hi vulavula hi papila leri a nga ri tsala ka Facebook ya yena, leswi a nga hlangana na swona loko a tikuma a kha endla ti-auditions ka Munghana Lonene. I know is a talented person ka swa vuhaxi, a haxa ni ka xitichi xa Makhado FM. So i te loko va kha va compete na van'wana kwalaya, loko se va fika hala ka final mi kuma ku lo sala 2 or 3 wa vanhu i fika a hlangana na mhaka ya ku n'wana wa vahaxi wa Munghana Lonene a nga n'wi vulangi vito ku mani, a n'wi vutisa ku i tshama kwini, ivi a hlamusela mhaka ya ku ni tshama ka Chavani. And then loko a vule mhaka yaleyo mahaxulo ya swi tikomba swi nga n'wi khomangi kahle because i lo n'wi vutisa ku kasi Munghana Lonene yi to tala hi vanhu va le Hlanganani ntsena na? Se a va swi vona ku something is wrong. How can a person a complain ta ku va ni huma a Hlanganani? What is the problem ka ku va ni thoriwa na ku va ni huma a Hlanganani? Se swi leswi n'wi byela something. Se ni lava sweswiwani ya chekisisa hi vuenti ka Munghana Lonene because loko ku ri munhu a nga thoriwi ku va huma Hlanganani swi vula ku hambi wo va yi ri talented ka njhani, as long kha yi huma i ri muchangani wo huma Hlanganani a wu nge thoriwi. Se hi yin'wani ya mhaka leyi sivelaka ta ku hela hi kuma talent leyi nga vibrant
eka Munghana Lonene hi nga languteni sweswo ku munhu u huma Buxu, munhu u huma Phalaborwa, munhu u huma Tsanini, munhu u huma Hlanganani. Hi ku ya hi mina munhu i fanele a thoriwa ku ya hi vuswikoti bya yena. As long a ri Muchangani, hambi a nga ri Muchangani mara loko ku ri a kota Xichangani a kota ku haxa a ri na talent, let's give that person a chance. Hi nga tholi munhu hikuva a huma ndhawini yo karhi, because na le Hlanganani va kona vahaxi, ni pfumela le ka ndhawu letin'wana va kona vahaxi. Va tsundzuka va hlayiseka Robert Khosa va huma Hlanganani, va Kundwanayiza va huma Hlanganani, na un'wana a nga hela hi siya misaveni ka khombo ra movha ni rivele vito ra yena mara a huma Hlanganani. Na vo Magayisa va huma Hlanganani, ku na vanhu vo tala lava humaka Hlanganani, a yi ku Ngoveni a huma Hlanganani. So a Hlanganani yi kona talent, ni pfumela na le Buxu yi kona talent, va Khonaiza va huma Buxu va kona, yi kona talent everywhere regardless ya ku huma kwini. Se mani ta ku ka Munghana Lonene hi nga languti ta ku munhu u huma kwini, a hi languteni ta ku munhu loyi na talenta yo haxa na, ivi hi n'wi thola hi tshika leswin'wana swa ti-nepotism na ku va Muchangani a huma kwihi. Mina ni ri tanihi Machangani a hi khomaneni hi kurisa xitichi xa MLFM, hambi hi huma Buxu hi Machangani, hambi hi huma Giyani hi Machangani, hambi hi huma Tsanini ra Phalaborwa ra Hlanganani hi Machangani hinkwenu, a hi khomaneni hi va xilo xin'we hi ya ka xitichi lexi. Because loko hala ta tholana ta ku mani u huma Buxu, mani u huma kwini, swi vula ku ta va na vanhu vo karhi lava mi kumaka va na talent ya serious, lava hi nga ta va luza kumbe lava hi nga ta hela hi nga va tivangi. Why? Hikuva va pfaleriwa ndzhaku, hikuva va pfaleriwa handle hikuva va huma tikweni rin'wana. Se Munghana Lonene a hi tshikeni nepotism, a hi tshikeni ku tholana hi xaka. Ku vula leswiwani swi vula hi ku twa mbilu ku vava. Ni tsundzuka nkarhi wun'wani ka Munghana Lonene ku na munhu un'wana a nga hela a tirha a hoxa swa mutlanga, ni nguli vito swi ta hatla swi ti komba ta ku a nga va huma kwini. Lexi a xi ni hlamarisa hi munhu loyiwani, talenta a yi ri kona nyana mara loko swi fika ka ku interview-wa vanhu kumbe tikhochara or va mitlangu hi xilungu, munhu loyi a swi n'wi tikela a swi ti komba ta ku i le ku hlayeni phepheni. Se na khensa hikuva a nga ha ri kona munhu wo fana wolowo, mara ni ti vutisa ta ku swi fike njhani munhu loyi a mi swi vona ta ku swin'wana swa xota swi vonaka kha a haxa, a swi fanele swi vonaka khale ka ti-audition ku na mistake yo karhi, ku na swin'wana a nga swi kotiki. Se a hi tshikeleni ku tholana hi xaka, hi tshika ku tholana hi xiboxu, hi tshika ku tholana hi xigiyano ra Xihlanganani, a hi tholeni munhu hikuva a ri na talenta yo haxa. Hi ta kuma va DJ Brian van'wani, hi ta kuma va Roy Ngoveni van'wani lava nga ta endla xitichi xa hina xi hanya nakambe. Se hi marito malama matsongo leswi a ni lava ku vula swona ka siku ra namuntlha. Inkomo subscribe-ani ka xitichi lexiwani xa ha ri xintshwa swinene xa swihungwahungwani, and then mi tlhela mi pressa na notification leswaku video leyi taku yi nga mi hindzi. Hi ta va kha hi hlaya papila leriya kumbe leswi swi nga tsala hi Victor Mbokazi loko a ta va rejectiwile hi mhaka ku va a huma Hlanganani. Ni pfumela ku loko hi va hi ri na chance na hina hi ta kombela a vulavula hi nomu wa yena, hi twa ta ku a ku endleke yini ka lembe lera 2014 loko a ri ka Munghana Lonene. Inkomo.